vjere da pređu na katoličanstvo i treće strane da on njih naprave janičare, da on njih naprave prave ustaše za budućnost. Mislim da je to strašno aktualno u odnosu na ovu šutnju Europe i ovu uskost Europe koja brani svoje granice da ova ogromna količina izbjeglica, djece, žena i ljudi iz Bliskog istoka dođu u Europu. To je nešto što je naš zadatak i u tome bi taj film morao biti savremen za cijeli svijet, da se pokaže da smo ljudi i da smo ti koji ćemo ići dalje, mi koji ćemo ili oni koji će kasnije napraviti tu Europu humanijom. I u tom smislu, evo, ja vam još jedan put naravno zahvaljujem što ste došli u ovakvom broju, jer obično je, film je star negdje 37-8 godina, dakle, bio bi drago da ga gledate kao da je jučer napravljen i da vidite da li smo ostali sa tim filmom aktualni ili smo negdje pomalo već u prošlosti. Hvala vam puno i nadam se da ako hoćete da progovorimo nešto nakon projekcije, ja sam vam na raspolaganju. Hvala. Posle projekcije. Sedi tamo, ideš gore. Ajde.